ngo haye ikaze kuri Bomba 250 nanone. Leta ya Iran ihakanye ibyo kwemerera impuguke zo mu kigo mpuzamahanga gishinzwe kugenzura ingufu za nucleaire International Atomic Energy Agency kwinjira muri icyo gihugu, nyuma y'uko Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance yatangaje ko mu biganiro bagiranye na Iran bemeranyije ko impuguke z'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kugenzura ingufu za nucleaire International Atomic Energy Agency zemerewe kwinjira muri Iran ngo zisuzume uko gahunda z'iki gihugu zo gutunganya ubutare bwa uranium zihagaze. Ahari nyuma y'ibiganiro ibihugu byombi byari bimazemo iminsi byaberaga mu Busuwisi, aho bari kuganira ku ngingo 14 zigomba kugenderwaho kugira ngo bagere ku masezerano yo kurangiza burundu intambara mu minsi 60. Nyuma y'ayo magambo ya JD Vance ariko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Iran yabwiye itangazamakuru ryo muri icyo gihugu ko nta sezerano bigeze batanga kuri iyi ngingo. Ibi byaje kandi nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko zakuriyeho Iran bimwe mu bihano yari imazemo iminsi by'agateganyo kugira ngo iki gihugu kibashe kugurisha ibikomoka kuri peteroli mu madolari bwa mbere kuva mu binyacumi byinshi by'imyaka bishize. Mu itangazo rihuriwe ryashyizwe hanze n'ibihugu bya Pakistan na Qatar biri gukora ubuhuza hagati ya Washington na Tehran, ibihugu byavuze ko ibiganiro bya mbere byaberaga mu Busuwisi byagenze neza ndetse ko ibihugu byose byemeranyijwe kugera ku masezerano ya burundu mu minsi 60 nk'uko byari biteganyijwe. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance kandi yavuze ko impande zombi zaganiriye ku buryo umuhora wa Hormuz wafungurwa burundu, ku buryo utazongera gufungwa ndetse n'intambara yo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati igahagarara burundu. Mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko zarekuye amwe mu mafaranga y'igihugu cya Iran yari yarafatiriwe. Ubwo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo zafatiriye imitungo igera kuri miliyari 100 z'amadolari ya Iran, ariko ubu ngo miliyari 6 bemeye kuzirekura nk'intambwe ya mbere y'ibiganiro bari kugirana mu gihe cy'iminsi 60 bigomba gutanga igisubizo kirambye ku makimbirane y'ibi bihugu. Izi miliyari 6 z'amadolari ngo zizagurwamo ibiribwa ku bahinzi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, andagurwemo imiti byoherezwe muri Iran. Aya makuru yemejwe n'umuyobozi mukuru wa banki y'igihugu ya Iran Abdel Nasser Hamed, ndetse yongeraho ko izindi miliyari 6 z'amadolari ya Amerika nazo zizarekurwa vuba nk'uko byumvikanyweho mu biganiro bari bamazemo iminsi mu Busuwisi. Nyuma yo kuva mu biganiro mu Busuwisi kandi abayobozi batandukanye ba Iran bahise bakomeza ingendo mu bihugu bitandukanye. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Mohamed Bagheri Gheribaf yahise akomereza i Muscat mu gihugu cya Oman, aho agiye kuganira n'abayobozi b'iki gihugu ku bijyanye n'umuhora wa Hormuz n'umutekano wawo mu minsi iri imbere. Naho Perezida Masoud Pezeshkian wa Iran we ategerejwe Islamabad mu murwa mukuru wa Pakistan kuri uyu wa kabiri mu ruzinduko rugamije gukomeza gushaka inzira zo kugarura umwuka mwiza mu karere ndetse no gushimira Pakistan uruhare rwayo mu guhosha amakimbirane yateje umwuka mubi mu karere k'uburasirazuba bwo hagati no ku isi muri rusange. Nubwo ibiganiro byo guhosha intambara yatangiye ku 20 Gashyantare uyu mwaka bikomeje, ariko hari ubwoba bw'uko aya masezerano ashobora gukomwa mu nkokora n'ibikorwa bya gisirikare bya Israel muri Lebanon. Uyu munsi itangazamakuru ryo muri Lebanon ryemeje ko umuturage umwe yishwe abandi barakomereka ubwo ingabo za Israel zarasaga mu bice bituwe n'abasivile mu mujyi wa Nebati. Mu ngingo 14 ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bari kugenderaho mu biganiro bari kugirana harimo ko imirwano igomba guhagarara ku mpande zombi, uvuga ko Israel igomba guhagarika ibitero byayo kuri Lebanon na Gaza. Mu gihe cyose Israel yabikomeje ibitero byayo bishobora gushyira aya masezerano mu kaga na mbere y'uko icyemezo nyirizina cyo guhagarika intambara burundu kigerwaho mu minsi 60. Nuko bitega amaso. Ndagushimiye gukomeje gukurikirana gahunda za Bomba 250. Ibiganiro byacu bikunze wakora subscribe kuri channel yacu kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi ndetse ukabisangiza n'abandi kugira ngo nabo tujye tubana. Nge nitwa Matare, Imana y'u Rwanda ikomeze ibane nawe.